na tunatafuta kusikia maneno ya Mungu sawa vile taratibu yetu. Na siku ya leo tutaenda mbali, tutakuwa tuna maneno ya kidogo sana, nika interpellation fulani kwenye tunatafuta kumbushana siku ya leo. Na vile Biblia nasema ya kwamba kazi ya injili ni kufundisha, kuhamakia, kushauri, kuonya. Ndio kazi ya hii maneno ya Mungu. Sema amen. Kufundisha, kuhamakia, kushauria, kuonya, kukemea, si ni vile akose. Sasa mobile leo tutakuwa tena na kwe fulani muile maneno yenyewe nimetoka sema juu ya kuhamakia, kufundisha, kuonya na kueleweshana kidogo kidogo. Na mimi nyote mnanifahamu vizuri. Sikia leo tutasoma kitabu ya Mezali 18 mstari wa 15 mpaka 16. Mezali 18 15 na 16 inasema hivi kwa jina la Yesu Kristo. Moyo wa mwenye akili unapata maarifa, na sikio la mwenye hekima linatafuta maarifa. 16. Zawadi ya mtu inamupatia nafasi na kumuleta mbele ya watu wakubwa. Amena. Amen. Irudilia usomi kwa usikivu mwema. Moyo wa mtu mwenye akili unapata maarifa, na sikio la mwenye hekima linatafuta maarifa. Zawadi ya mtu inamupatia nafasi na kumuleta mbele ya watu wakubwa. Ni neno la Bwana. Amen. Asante kwa usikivu mwema wa usomaji wa Biblia. Na mimi taendelea kusoma zingine mishairi pale ambazo siendelee nazo, ila na pale njo kwenye tutaongelea siku ya leo. Tutaongea maneno fulani kwa mwenye kunaandika, tuongee kaneno kika nasema kuhusu heshima. Heshima leo haiko mahubiri, haiko predication sasa vile kise tunajua, lakini leo ni kuonyana fulani, kufundishana kitu fulani, ni kukumbushana kuhusu heshima. Naamini sote tunajua heshima, maana heshima siseme mulugha ya nguvu, ila nimesema mulugha iliyo rahisi. Na kila mtu anaijua. Dito unaijua kule, mama Eme unajua heshima, ndugu Prince kule unajua heshima ni nini, na mama Salome unajua heshima ni nini. Haiko neno ya nguvu sana, lakini ni ya maana sana. Sema amen. Haiko neno ya nguvu sana, lakini ni ya maana sana, na ndio maana Mungu amependa siku ya leo tuigusie ama tuiongelee. Na arudilia kwamba siku ya leo tutaongelea neno ambao inasema heshima, na katika lugha la Kifaransa wanasema le respect. Alors respect ni nini? Heshima ni nini? Na iko na thamani gani? Iko na kazi gani? Inatokaka wapi na inaendaka wapi? Na nani njo anastahili kupewa heshima na nani ndo hastahili kupewa heshima? Benye bako inje baingie nje tu develope mzuri. Benye bako inje baingie na basikuwe na chelewa kila siku. Muingie lakini msikuwe na chelewa kila siku. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Nasema somo letu la leo linasema kuhusu heshima. Alafu nauliza heshima ni nini? Nani anatakiwa kupewa heshima na nani hatakiwi kupewa heshima? Na heshima ina thamani gani? Ama heshima inajue role gani
muvi spirituelle ya mtu, sawa vile mu maisha ya kimwili vile vile. Katika yote tunaoifanya, katika yote tunatembea ndani mwake, heshima ni kitu moja ambacho ni kia thamani sana, pia ni kia maana sana katika maisha tunayotembea ndani ya kimwili sawa vile ya kiroho. Sema amen. Amen. Leo siko predicateur, lakini leo niko enseignant. Leo nitafundisha tu, kusema unielewe pole pole. Na kuna thamani sana ya mtu kuwa na heshima au ya mtu kuheshimiwa. Na siku moja nikaandika hivi katika mitandao ya kijamii, nikaongea hivi, katika huduma, katika karama, kuna wakati heshima inaweza kumpandisha mtu katika ngazi za huduma na mpandisha juu heshima, na pia ile heshima inaweza kushusha mtu kiroho. Amen. Narudilia hivi, heshima inaweza kupandisha mdimasio ya kiroho, inakupandisha yulu. Tena ile heshima inaweza kushusha, inakushusha thamani. Heshima inaweza kukuinua na unajikuta mkiroho umeinuka sana kwa sababu umeheshimika, na ile heshima tena inaweza kukushusha chini na inakudharaulisha. Na mtu wa kwanza ambaye alipata jaribu katika hizi heshima na mashangu, tunamjua wa kwanza alikuwa Daudi. Wakati aliposifiwa na wanawake, aliposifiwa na watu mataifa, wakamsifu kwa sababu amemuua Goliath. Wakamsifu sana, kusema Daudi ameua, Daudi ameua. Heshima zikapanda, lakini katika ile heshima mkatokea njia ya vita yake. Jeremia, tunaelewana? Mwele ile heshima mkatokea njia ya vita yake, kanzia pale kati yake ye na mfalme. Narudilia, heshima inaweza kukufanya upande, pia heshima inaweza kukusababisha ushuke. Heshima ni kukamata a consideration, ni kukamata thamani ya mtu mwenye ko mbele yako, mtu mwenye ko pembeni yako, kitu yenye uko nacho ama kitu yenye hauyakuwa nayo. Ya kwanza unatakiwa kuiheshimu ama kuidharau. Ni vitu mbili ambavyo vinatembea pamoja, kuheshimu ama kufanya nini? Kudharau. Tuko tu hapa mkisima, tuko hapa kumirago. Haiko kila siku tutakuwa nafundisha sema tubarikiwe, tubarikiwe. Sema amen. Amen. Haiko kila siku. Kuko siku nyingine tutakuwa nakula mifupa, tu tukomale. Rebeka, tunaelewana? Tutakuwa nakula mifupa siku zingine kusema tukomale. Haiko kila siku tutakuwa nasema Bwana amesema, Bwana amesema. Sasa Bwana anasema, tunasema Bwana amesema. Sasa yasema tunafundisha binyali alishaka sema na njoo hivi. Kuheshimu mtu mwenye ko pembeni yako, mtu mwenye ko mbele yako ama entourage yako. Kuna mapointi fulani ambazo zinaongelea heshima. Kuko pointi fulani ambazo zinazungumza sana kuhusu heshima. Na heshima inagawanyika sana sehemu mbalimbali, na katika zile sehemu mbalimbali nitaongea sehemu 2 ama 3. Heshima ya kwanza ni heshima ya mtu yeye binafsi, le respect envers soi-même. Ni kusema heshima ya kwanza ni ya mtu kwanza kujiheshimia. Sema kujiheshimia. Sema bien kujiheshimia. Ndio heshima ya kwanza yenye mtu anapaswa kuwa nayo. Heshima ya pili ni heshima ya kupatia mtu mwenye iko pembeni yako, mtu mwenye iko karibu yako. Ndio heshima ya pili, kuheshimia mtu mwenye iko karibu yako.
au kuheshimia mtu mwenye Mungu amekukutanisha naye ama kukuambatanisha naye. Unajua Mungu hawezi tuweka kwa hii kisima kwa bure. Mungu hawezi kutosha kwako. Ulikuwa na kazi zako za kufanya leo na ama hii wakati kwa kazi zenye ungepasha fanya mwi avant midi, lakini Mungu anakuweka hapa siku ya leo, anakutia pembeni ya mama daktari, anakutia pembeni ya Dieme, anakutia pembeni yangu. Mungu hakukutia pale kubure. Kitu kile unapasha fanya kia kwanza ni kuheshimia ule mtu mwenye Mungu amemtia pembeni yako. Sema amen. Lenjo kitu ya kwanza unapasha fanya. Nasema vizuri tena, Mungu haezi tukutanisha hapa wakati tuko na jita, tunajitaka jamaa takatifu, jamaa ya kiroho. Asa katika familia mnatakiwa kuwa heshima ya kuheshimia ndugu na dada. Ile ndio mafundisho ya leo. Ile tu ndio mafundisho ya leo. Heshima, le respect. Nilisema heshima ya kwanza ni heshima ya mtu binafsi, ya mtu yeye peke kwanza. Na jua nini niseme heshima ya kwanza ni heshima ya mtu binafsi? Pana watu wengi sana, pana idadi ya watu wengi sana ambao wanataka sana, wanatamani sana waheshimike, wanatamani sana wapewe heshima, wanatamani sana watu wakifika mbele yao wawapigie magoti, wawasamini sana, wawasapoti sana na wawaheshimu sana. Lakini kitu ambacho nitakwambia siku ya leo, hauwezi kupata heshima ya mtu mwenyeko karibu yako kama wewe mwenyewe hauja kwanza jiheshimu. Amen. Hauwezi kuheshimiwa na mtu, hauwezi kupewa thamani, hauwezi kukubaliwa na mtu yeyote kama wewe peke kwanza hauyajiinstaller, hauyajipositionner mu respect. Ni kusema kitu ya kwanza yenye unapasha jua wewe mwenyewe uko hapa siku ya leo. Kama unatafuta kuheshimiwa, kama unatafuta kukubaliwa, kama unatafuta watu wa kukubali na wakusamini, ya kwanza unatakiwa kwanza kujiheshimia. Ile ndio formule ya heshima. Oh, hawaniheshimi yake, mie tu Jeremy, mie tu frere Prince, mie tu Rebecca. Formule ya kuheshimiwa na watu ni kujiheshimisha kwanza mbele ya watu. Usijilese aller, usijilese faire. Usijiache tu, usijiachilie, usijiachiache mbele ya watu na udhaifu wako kuionesha wazi mbele ya watu. Leo mkiniheshimia mie ishara, mkiniheshimia mie mwenye niko nasimama pasikia leo mie mwenye niko nasema, mkiniheshimia ni kwa sababu kwanza nilijiheshimisha mbele yenu. Haiko vile? Ndio. Rebecca, unajiheshimia na siaka jiheshimisha mbele yako. Ile ndio mafundisho ya leo. Heshima. Tuongee hivi, nifungule parenthese. Mfuae, siaka ikuwa mfuae, siaka ingia mfuae. Lakini Mungu ananitumikishaka tu vile niongee vyote. Sema amen. Niongee vyote. Amen. Paske niko mwalimu. Ndio. Mukila fuae, mukila unyumba ama fuae yenye mumetaliwa neema ya kukua baba, munakuwa mama na kuwa na wanani na watoto, njo fuae, njo unyumba ile. Sasa kila mtu ndani ya nyumba anakoka natafuta kitu anaita heshima yake ndani ya nyumba. Baba anatakiwa kupewa heshima yake, mama anatakiwa kupewa heshima yake, na watoto wanatakiwa kupewa heshima inayowastahili. Haiko vile? Sasa katika unyumba nyingi sana
kuna madosie mingi, kuna maprobleme za mingi zenye tuko na resoudre mu makanisa, zinatokea mu mafuai, tunaziresoudre na solution napatikana. Lakini tunakuya kutana mafundisho ningeliongea siku ya leo ni kusema hivi, ndani ya kila nyumba, ndani ya kila couple, ndani ya kila foyer, baba hata patiliwaka heshima yake ndani ya nyumba kama yeye mwenyewe asipojiheshimisha ndani ya nyumba. Mama hata pewaka heshima yake ndani ya nyumba kama asipojiheshimisha ndani ya nyumba. Ni kusema baba anatakiwa kutafuta sana nafasi yake ya kuitwa baba na kuitumikia, na mama naye anatakiwa kutafuta nafasi yake ya kuitwa mama na kuitumikia. Sababu gani niseme vile? Ndani ya nyumba kukua mwanamke ama kukua mama ni charge, ni gharama. Sema amen. Ni kusema habazi kuita tu mama kubure, habazi kuita mama kubure. Mbele wakuite mama wa unyumba, ni kusema walikuchunguza kwanza, walikuangalia uko nani, wakaangalia ndani yako mko nini. Sababu kuna wengine ni wa mama ndani ya nyumba lakini akili zao ni za utoto ndani ya nyumba. Basi leo mtanisamee, mtanielewa tu vile ndio Mungu alipenda. Amena. Amen. Baba hawezi kupewa nafasi yake ya ubaba kama kwanza hayajifanya kama baba ndani ya nyumba. Mama hawezi kupewa nafasi yake ya umama kama hajatafuta ile nafasi yake ya umama. Ni kusema kazi ya mama, mama ana majukumu mengi sana. Mama ana gharama kubwa sana ndani ya nyumba. Mama ana nafasi kubwa ya kuitetea familia yake ndani ya nyumba. Mama ni ule ambaye Biblia inamuongelea kusema ya kwamba mwanamke mwenye akili anajenga nyumba yake, na mwanamke mpumbavu anaibomoa mwenyewe kwa mikono yake miwili. Amena. Amen. Mwanamke mpumbavu anabomoa nyumba yake, na mwanamke mwenye akili anaijenga kwa mikono yake. Ile ni Biblia, haiko mie. Sasa kila mwanamke mwenye iko na mentalite, mwanamke mwenye iko na esprit ya kubomoa unyumba wake, ya kubomoa foyer yake, uli atana tafutisha heshima namna gani, ile heshima hata ipataka. Hata unachimba chini, unachimba, unapiga magoti, unafanya miaka huko unapiga magoti kusema upewe heshima mu nyumba yako. Kama unataka kuwa na esprit ya kujenga unyumba yako, hautapataka heshima ya ile unyumba. Bo, si hapo amu nyumba lakini si hao, si ndio? Nika kukwaza unanisamee. Ni Mungu anasema. Nika kukwaza unanisamee. Arudilia hawezi kuitwa baba ndani ya nyumba. Kukua baba, baba ni kichwa. Baba ni kichwa. Le père est le chef suprême de sa maison, de sa famille. Le père. Hawezi kuita père kubure, hawezi kuita baba kubure. Wakakuita baba seke ndani yako ameona ndani yako mna ubaba. Ndio. Paske na Mungu alijiita baba. Sasa wakakuita baba, kuna charge nyingine yenye wamekutia hako kukichwa. Kuna charge nyingine wametia kwa maisha yako. Mkuna niheshimia mimi humu, mkuna niheshimia humu. No, heshima hawaitafutake mkinguvu, lakini mtu mwenye anastahili heshima wanampatiaka tu. Amen. Amen. Mtu mwenye anastahili heshima aseme, asiposema utamheshimia tu. Kweli. Ukiona mtu iko napiganisha sana, iko naleta fujo kusema bamuheshimie, anakukazilia sana, anakukaza juu mupe heshima. Ukaona mtu wa vile seke astahili ile heshima. Hata maraisi wanaoongoza mainchi zenye tunajua, kuna rais mwenye tu ukamsikia utasema ule mtu alikuwa anastahili heshima, ule mtu anastahili kuheshimiwa, ule mtu hata mubairo kwa mtu mmoja wanasemaka mtu alishaka kufa unajisikia tu umheshimie, mupe heshima zake.
Sema amena. Mtu alishaka kufa, unajisikia tu umheshimie. Heshima iko nafasi kwenye napasha. Heshima haiendaki kila fasi. Heshima haipatiliwaki kila mtu. Hapana. Heshima hauzipatia n'importe qui mwana kutanana naye. Heshima unaipatia mtu mwenye na merite. Parce que ukapatia mtu heshima yenye haimumerite unakuwa unampoteza. Ile njoo uandike. Ukipatia mtu heshima yenye haimustahili unakuwa unamwangamiza. Anaenda kaishi maisha yake yote na anaishi mu ignorance. Anaishi mkupotea bila kujua. Anaishi mkujidanganya. Oh, nimeheshimika. Surtout kusie ba prédicateur, sie ba evangeliste, sie ba nabii. Unaweza niheshimia na kumbe ile heshima hainistahili. Sasa unaniheshimia na heshima hainistahili, mimi nawazia niko kiro, kumbe mimi nakuwaka kimwili. Ama yeme tunaelewana pale. Na niheshimia Papa Ishara. Ulikuwa ulifika wakati mkanisa kila watu tu wanaita Papa Ishara, Papa Ishara. Hapana. Sema amen. Sema kama mkanisa akasema hapana. Nikamwambiaka wa nouveau marié. Nikamwambiaka est-ce que ça ukiana niita? Nilisema na kanisa ya Yesu kule yoni nikasema sasa mnakuana niita, nikasema na niko nahubiri. Papa Ishara. Unaona mama anaita Papa Ishara. Nikamwambia belo niite Papa Ishara. Sikia bwana yako kule kunyumba leo nampigia kama goti nako namuita Papa Sheri. Nikaulizaka vile mkanisa. Sasa ukianiita Papa Ishara. Nipatie heshima zenye Mungu alinigabulia hizo unipatie. Na mume wako kule unampatia heshima zenye zinamstahili. Amen. Amen. Tuko nafundisha hata na juu tukue naelewa. Tuko nafundisha namna gani? Heshima uipatie mtu mwenyewe na stahili. Na heshima hii heshima yetu tuko nafundisha. Nimesema hivi ukaipatia mtu mwenyewe haistahili, utawazia uko na muinua kiroho, kumbe uko nampoteza. Uko nampoteza. Ningali ku pointi ya kwanza. Ni bien. Haiko predication leo, haiko mahubiri, ni mafundisho njoo. Heshima. Heshima ni kitu yetu kasema tu kukinywa. Tunakaonaka kile ni kitu ka simple. Ni kaneno kenye kako simple, lakini heshima ni ya nguvu sana, iko na kilo, iko na nguvu. Iko na nguvu sana. Paske heshima inaweza sababisha nielewe, je, unanipendaka ama unanichukiaka? Hii tu heshima. Unajua hawezi tega sikio lako kunisikiliza ninapofundisha. Unatega sikio. Hawezi nisikiliza kama uniheshimie. Sema amena. Kama unanisikiliza, kama unasikiza maneno ninayoyaongea, ni kwa sababu kwanza uliniheshimia. Arudia tena mfua, mimi nasema hawezi itiwa baba na uyaka kamata nafasi yako ya ubaba. Hawezi itiwa mama na uyaka jua nafasi yako ya umama. Ya kwanza unatakiwa kujua kwamba samko maunyumba zenu, samko mafuae zenu, uko na jikaza, uko na uliza bingine. Kazi ya mama ni nini munyumba? Mwabsase ya baba, kazi ya mama naweza fanya nini? Na mpresence ya baba, kazi ya mama ni nini? Ningali mkote moya kwanza, ningali mpwe moya. Sema amen. Amen. Unielewe. Amen. Bo, kuna unyumba zingine zetu tulikuwa na résoudre ma problème, tukakia kutana ke ma problème zenye zinapaswa kuwa résolue kwa baba na mama, wana résoudre dossier hapo mbio. Kwa sababu mentalite ya mama ingali ya mtoto na mentalite ya baba ingali ya mtoto, dossier zinafika kwa madhabahu. Alafu wanataka heshima ikuwe, wanataka waheshimie ile foyer, wanataka waheshimie ile couple. Habazi heshimia wakati nye peke kwanza amujiheshimishe. Nye peke kwanza amujiheshimie. Na washauri sana na wasapoti sana wamama wanaojipiga piga, wanaotafutisha sana, wanaoteseka kwa sababu ya nyumba zao, wanaokula jasho, wanaoteseka
kwa sababu ya kuitetea ndoa zao. Wale wamama wanaosumbuka ndani ya mvua, ndani ya jua, kwa kusema tuone watoto wetu watakula je, mume wangu hana kazi, mume wangu hana chochote, lakini mimi kama mama nitafanya nini? Amen. Amen. Anapiganisha kusema nafasi yake ya kuitwa mama ionekane. Mo ndani ya nyumba haiko tu baba ndio anazifanya vyote de A a Z. Haiko baba ndio anaweza vifanya. Haiko vile? Ndio. Haiko vyote ndio wenye baba anaweza fanya. Na kila wakati yenyewe na alimeti kakosekana ndani ya nyumba, unaweka chakula, unaweka ile maharage yenyewe uliuza, unaweka zile shulisha zikatakata, juli kosa alimeti, unachunga baba afike 21 ndio kupatie za alimeti. Heshima yako ya umama haitaonekanaka. Ndio. Ni kweli. Mbo tulikuwa na kuchunga, sasa utafika ndio tuuzie alimeti. Shu zile kisha zikatakata ziko kule, mumafika tunachunga utupatie ile 50 francs ama ile 100 francs tuuzie alimeti. Alafu unaona kesho nataka bakuite mama. Mai nyumba mia uniheshimiaka, unaona kisa vile mke wako, unaona kisa vile mtumwa wako, kisa vile travailleur wako, kisa vile esclave wako. Ni droit, ni normal ya kuone vile, parce que nafasi yako unakamataka nafasi ya kukua esclave, nafasi ya kukua mtumwa. Amen. Sema nasema nini? Heshima. Jeremy, kesho naoa. Prince, kesho naoa. Uko nasikia? Kesho tunaoa, kesho tunaanza itiwa na sasa tunaanza pigania tukue baba. Mimi mnanizara haka mwe nyumba. Kama unajiheshimia, hawezi kuheshimia. Hawezi kukuheshimia, wewe na wewe jiheshimia. Nikusema ya kwanza ni kujiheshimisha. Moyo wa mwenye akili unamupa maarifa, na sikio la mwenye hekima linatafuta maarifa. Zawadi ya mtu inamupatia nafasi na kumuleta mbele ya watu wakubwa. Ya kuleta mbele ya watu wakubwa. Tanke mwakili yako yakakuwa na maturite ya watu wakubwa, hawezi kala katikati ya watu wakubwa. Hawezi kala katikati ya watu wanajiheshimia kama wewe hauyakajiheshimia. Kama unapenda uheshimi wake na ikalake mbatu wa heshima, na wewe kwanza jifanye wa heshima. Jifanye wa heshima. Jifanye wa heshima kwanza. Nasema heshima ya kwanza ni heshima ya mtu yepeke, kwanza kujiheshimia. Nasema heshima ya pili ni heshima ya kupatia watu wanaokuzunguka. Ile tunatakiwa kuiandika, tunatakiwa kuielewa, tunatakiwa pia kuiheshimu ile andiko, ile mstari. Kuheshimu watu wanaokuzunguka ni jambo la maana sana. Kuheshimu watu ambao Mungu amekupatia na kuwaweka kando yako ni jambo muhimu sana. Usimdharau mtu ambaye umemuona karibu yako, mupe heshima zinazomstahili. Rebeka, niko na droit na obligation ya kukuheshimia, parce Mungu amekuweka pembeni yangu akiwa na shabaha na sababu. Mama daktari, natakiwa kukuheshimia sana. Mu absence yako na mu presence yako niko na droit ya kukuheshimia. Usipatiake mtu heshima juti ko pembeni yako au juti mko naonana naye. Hata mu absence yake muheshimie tu. Muheshimie. Ndio mwenye nimesema bila makanisa. Papa ishara. Sio nimemaliza ubiri, unita papa ishara. Après prédication, après kubariki mkutano kule inyo nasema wakale ishara nao kana ubiri yake vya mingi nao kana kauyaka pale. Kale ishara nako saka kwa ubiri kanaongelea naka sana. Ile kwa heshima. Na uko unajiwekea moto juu ya kichwa yako.
Sema amen. Kuna moto kuna jiwekea juu yake. Huko watu wa mingi sana banateseka leo ni paske banabeba ile maisha yabo. Uliongeleaka mtumishi wa Mungu, uliongeleaka predikateur fulani ama mjumbe fulani, na kwanza ulisikile, ulitega masikio ukasikia yote mwenye na ubiri, ukabisikia. Alafu mwisho kule kwako munjia sako na kalanga sambaza zako, sako natengeneza nini yako makayabo, unaanza sasa muongelea. Ngo natwanga sombe unaanza muongelea. Unamuongelea. Basi unajiwekea moto juu ya kichwa yako. Mungu atusamee sana. Amen. Na Mungu atuepushie ile hali hapa. Amen. Zawadi ya mtu inamupatia nafasi. Ayo peke. Hapana wewe kujiumbia nafasi. Ni zawadi yako inakuumbia nini? Nafasi. Nafasi. Ni kusema sio kuna karama ya kuhubiri. Ile karama nyoko nayo, sasa utaiheshimia. Sasa utaiheshimisha na utakuheshimisha. Mweneshimia mna kwa kana karama, msikona ni dharau. Hapana. Haiko ndio utasema kuna karama basi kuna kudharau. Umekarama njoo iseme na ikupatie nafasi yako. Amina. Huduma haiwezi kukuheshimisha kama wewe hauyaheshimisha kwanza. Karama haiwezi kukuheshimisha kama wewe hauyaheshimisha kwanza. Imafundisha niko naifundisha siku ya leo paske mimi najua kesho utaifundisha vizazi na vizazi vilivyo nyuma yako na vilivyo mbele yako. Tumana niko naikufundisha. Usipotee na usiangamie kama vile maandiko nasema kwamba taifa langu linaangamia kwa kukosa nini? Kwa kukosa maarifa. Jumana Mungu amependa siku ya leo tulete tena maarifa, tufundishe kuhusu maarifa. Tufundishe kila siku, haiko ndio siku kukula omelette, haiko kila siku njoo mayai, haiko kila siku njoo masambusa na masosiso. Leo ni mifupa. Mwenye kuna nguvu ya kunyota atanyota, na mwenye hana nguvu ya kunyota basi atabaki toujours bebe. Lakini Mungu anapenda siku ya leo tuongee kuhusu heshima. Na kama Mungu anasema hivi ni paske kesho kuna vitu ambavyo Mungu ameandaa juu ya watu mahali hapa. Kuna makazi ambazo Mungu ameandaa juu ya watu mahali hapa. Kuna baraka ambazo Mungu ameandaa juu ya watu mahali hapa. Kuna unyumba ambao Mungu ameandaa juu ya watu mahali hapa. Sasa Mungu hapendi akuweke mwagano yake na wewe na wewe kwanza jiheshimie, na wewe jua utaenda kufanya ndani nini. C'est vrai Mungu amesema atakupatia ndoa. Mungu hapendi akuinstale mu ile ndoa na ujue kazi yako mu ile ndoa ni nini. Mungu amesema atakupatia kazi, c'est vrai. Mais Mungu akakupatia ile kazi na wewe jua jiheshimisha, après une semaine utaacha ile kazi. Inakuwa nguvu mama Salome. Inakuwa nguvu. Ile ni kweli. Inakuwa nguvu. Heshima. Unatakiwa kuheshimu mazingira inayokuzunguka. Faiblesse yako hapana kuiacha wazi. Hapana kuiacha wazi. Msoko ya Virunga, soko ya Majingo, natangaza yule ya soko, natangaza faiblesse yako. Sawa peke tu unaja faiblir, watu wote hawatakuheshimiaka. Na watu wanaokuzunguka ukaona mtu anastahili heshima, mpatie heshima. Lakini ile heshima uimpatie inayomstahili. Mungu ametuweka karibu ya DM, tumheshimie na tumpatie heshima zinazomstahili. Lakini shurti moja, yeye mwenyewe kwanza afanye nini? Aheshimie. Mama Eme, Mungu ameniweka karibu yako. Mimi natakiwa sana nikuheshimie na unatakiwa uniheshimie. Lakini ya kwanza nijiheshimie na ufanye nini? Uheshimie. Biko bien sana. Tushangilie kwanza, pia shangilia ndipo tufike huko. Oh baba, mwana.
Karama ya mtu, huduma ya mtu ayo peki inapasulaka heshima, inapasula heshima. Ya kwanza we kwanza tunza ile karama, itunze kwanza, uiheshimie. Sasa utaiheshimia na utakuheshimisha. Kama uyaheshimia ile karama yenye Mungu ameweka muwe, hautaheshimiwaka na we, na ile karama itakuheshimishaka. C'est vrai, ni pasteur wa bien, ni prophète wa bien, ni prédicateur wa bien, ni enseignant wa bien. Mais mwenendo wake vile tunaonaka, sasa mtu anabeba Mungu ndani yake, hajue nafasi yake. Unasikia? Mtu anabeba karama, c'est vrai kuna karama. C'est vrai mimi ishara niko na huduma, niko prédicateur, mais sijue ile nafasi yangu ya kubeba huduma. Sijue, si akajipatia, si akajiinstale ku position inapasha kuwa huko. Mimi nakuwa nafika mbele yenu, mimi najifanya kama mtu mwenye, mimi ndio mwenye niko mwekodimi. Sema amen. Niko mwalimu, niko prédicateur mbele yako. Mimi sasa nafika mbele yako, mimi nakosa mwenye niko mwekodimi. Utaniheshimiaka? Heshima. Prince bisha kwa nguvu. Unaweza kumbuka vyote. Heshima. Ndio vile. Yesu alikuwa anafundisha. Na Yesu alikuwa anafundisha, kwa alikuwa anafika kwa wazee wote wanakuwa kimya. Wanakosa basi asema mara hiyo ya leo inakuwa ya nguvu. Leo inakuwa hakuna kureplikia, hakuna kushangilia tena, hakuna kupiga mikono. Yaani tangulia kusema. Mongozi. Rebeka, nini? Heshima. Heshima. Unapenda mfua yako uheshimiwe, jiheshimishe kwanza. Unapenda wakuite mama wa unyumba, jifanye kwanza mama wa unyumba. Mama suja. Mwanamke anayejua kama yeye ni mwanamke. Mwanaume anayejua kama yeye ni mwanaume. Nimesema kule nyuma haiko baba ndio atafanya kila kitu ndani ya nyumba. Tukamate mifano za Biblia. Huyu mwanamke mwabsansi ya bwana yake anaona nabii. Sana anaona nabii. Anaita nabii, anashengea nabii, anampatia taa, anampatia maji, anampatia kila kitu. Bwana yake haiko. Yeye kama vile mwanamke, kitu kinaki kwa mnyumba yake, ama kitu kike ingia mnyumba yake. Yeye sasa vile mwanamke anapenda ajenge furaha yake, na mkwe furaha yenyewe haiko, anakitumikia. Anatumikia kile kitu. Haiko mpaka kila kitu bwana yake ndio aende ita ule nabii amulete ndani ya nyumba. Heshima ya ule mwanamke itaonekana mu resulta yenye itatokea mu nyumba yake. Mulikuwa hamna mtoto. Mulikuwa eske unajua kama mwanaume anazi kufurahia wakati parcela imeuzwa kwa akili yako. Haiko kwa makuta yako na kunini yako. Kwa akili. Mwenye anaamini ile ashangilie tuone. Mwenye anaamini ile kama tunaiamini. Sema amen. Haukutia hata mimi furaha yako, kwa akili yako. Parcela inafanya nini? Bali ndio wanamke wetu kuna bezo mwikisima. Wetu kuna bezo yao. Hapana mwanamke mwenye projet yake ni kila siku aone tu mwanaume kwa anapita na sachet ya vert, sachet ya noir, sachet ya rouge, kila siku tu mu quartier bako naona yeye ndio anakuwa mbele, kila nguo yenyewe litoka bako naona tu naye alivalako, la